tukenda kwaria uma kwina ministry nthigurune ici chiko perform very poorly. Hizi kwithiritwe kwina mitino mingi muno ya barabara na kinya kethera itukuga mitino itumba kwa controlled, responsibility ya kuhakikisha usalama buria bwi barabarene through enforcement na mantu za gutegera ketha sheria ni kuthingatwa ithairo iri anda CS wa barabara. But gutino turona kwina pressure ya kwithirwa ikira CS Kipchumba Murkomen ethirwe akieverwa kwina minister wa ugima bwa mwiri Susan Kumicha otega rutere rwa Western araumite atongeria barutere ru kaba kumugwata mbaru baize kanya kare agwete tikawe ikanya karurizo na kitikiria kigwati ni minister kinya atongeria bange bakethirwo bena interest ira tukwariria personal ibethirwo bakimenya bwa mbere gitikiria kigwati ni minister kigwati on behalf of community ya Meru na representation ire kuthithwa ibati kwithirwa bakiamba gwika kando differences ira bena chio as local politicians bakethirwa mbere bagi safeguard gitikiria kirio no ntukinya gikeza kwebera kuti guarantee irio that no atikigacho kwa Meru no kithirwo gikebero na bukerwo muntu wenu karegere kurita ngugi na rimwe no ithirwo inya isiasa chigwikirwa kuruki Oscar Mutugi na kuria atongeria bagi siasa kumira na kwambiria kuruira Mithika Linturi ni untu nabo rira kanya kao gakurwa gagakinya bationa wa kurungamana bom. But kiria tubati kwithwa twitega muno i silence kana gukira kwa atongeria baba ingi sana barabara Meru tugachoka ntuku chia nyuma ito ari na ministers bethirwa bari position ine chikwithirwa chino gwati kidogo kira ito murungi ari minister wa energy neri kinya step aside na itonere community na atongeria bangi bara bareo igita riu bakirungama bagitetaira umwe wao ni onto interest ira chikutegero ni interest cha community interest individual. Ito ari nyana David Muiraria ari minister of finance na inya wengwa ithirwe no gwati sana in the community ikethirwe iri rungama na ikarungama no mo wao kou atongeria ba Meru bakethirwa bakigwirirwa muno rire omwe agukarajeka kurwa ni onto nagwerira kanya kaku gakurwa gagakinyirwa kutoka rungama kinya gwa ku defend. Akithiria Oscar Mutugi na kuga kanya gaka atongeria ba Meru abagwichwira ite na guchiendekithia na kurirwa kanya kare Mithika Linturi agwatirite ni Kameru tikawe kiumbe. Thaizi twina minister Mithika Linturi uria tubati gwitikaniria twinthe urwethirwa no muringire kura kana ta muringire kura noe the highest representative wa community ya Meru ndene ya thirikari ya Kenya Kwanza na nenkero gite kiu ni ontu bwa ku advance interest cia President Ruto igitara kithura